Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda umhlabe uMabunda omuhle kacala umuntu phela bonke abamcalayo igojwana lamanzi uvusimuzi uvusa imizi yamanye amadoda bogogo nomkhulu inje indaba yabona mawufuna ukudlisa umuntu wakho sikhuluma ngedliso namhlanje elihle kodwa ngahlala lingabi lihle kusho ukuthi kusenokwenzeka ukuthi uwenze idliso elihle kodwa lijike libe limbi lingabi lihle especially kuwe wena odlisa omunye umuntu idliso likhona uyakwazi ukuthi udlise umuntu wakho akuthande the way ufuna ukuthi akuthande ngakhona nokuthi angashift angamove nje noma angahamba athi uye ekhaya ahamba aphinda abuye futhi nanoma ningaxabana kuyenze ukuthi angahambi nokuhamba kukhona ledliso elihlanganiswa nedlozi akusisigubhu sodwa sihlanganiswa nedlozi idliso elihlanganiswa nedlozi yabona makube kukhona makube umuntu wakho umshadile noma ulobolile ngoba angithi moyokhipha inkomo zabantu uzikhiphe ekhaya kumele uphahle ubike ukuthi usayobika mhlambe noma usayovela so idlozi liyakwazi ukuthi limazi lo muntu wakho loyo and then masomdlisa yakwazi ukuthi uphinde ubikele futhi idlozi kukhona indlela esetshenziswayo yokuthi ubikele idlozi lokuthi hayi phela lo muntu sengiyomdlisa ngifuna ukwakha ngoba hayi ukuthi khona ukubi okube ngikubonayo kodwa ngifuna ukulungisa nje ukuthi nanoma ngabe bekukhona ukubi ebekungahle kusehlele kungabe kusavela lo muntu uzothi masomdlisile nanoma ningaxabana uzohamba athi uzothi ufuna uhamba uya ekhaya noma mhlamba athi uyangala uzojika egateini angazipakisha zonke impahla zakhe azipakishe zonke impahla zakhe angeke aphume ngegate angenza noma ngaba yini ukuthi noma ngathola imali noma ngaba nayo imali kodwa uzopakisha angeyaphumi ngegate so ngichaza ukuthi not ukuthi ngipromote ukuthi nithi uthi masodlisa umuntu wakho bese uyamhlupha ngoba manje uzomhlupha kanti vele idlozi lakho noma lakhe vele sebakhulumile yabona so kubalekile ukuthi yazi into nanoma mayehle nje unexpectedly yehle subconsciously yayizo lento so ngichaza ukuthi kukhona idliso elihle kukhona idliso elibi leli ngikhuluma ngalo lihle ngoba lihlanganiswa nedlozi ngikhuluma ngomuntu osomkhiphela inkomo okay kunokuthi wena uthudlisa umuntu kanti wena unesichitho sakho so mawunesichitho wena awukwazi ukuthi umdlise lo muntu loyo kungenzeki lutho number 1 into ezoyenzeka uzokushaya if bekavela akuhlupha akuhlukumeza vele uzokuhlukumeza ukuya phambili kodwa aloko akuthanda angeke avuma ukuthi ushifte la endlini angeke avuma ukuthi uhambe uye endaweni kwezinye indawo kodwa yena uzokushaya mangabe yakushaya and then uzokuabuse emotionally verbally even financially why because umdlisile lento yakho le imbambile vele ngendlela emele imbambe ngayo kodwa manje akafuni ukukuyeka ngoba wena unesichitho lento le evele echithayo vele izoloko ikuchitha nje vele so uzokushaya so wena uyofana nesigqila umdlisile yebo kodwa wena uzoba isigqila sakhe instead ukuthi yena abe isigqila sakho so la ngikhuluma ngedlozi ngikhuluma ngedliso ukuthi uma udlisa umuntu geza zikline wena ngaphakathi nangaphandle wenzelani lo muntu mase omdlisile makabone umuntu amthandayo makube nereason why akuthanda kungabi khona ukuthi abantu sebakwazi ukuthi manje babheke babone ukuthi hayi lo urikhiwe why because wena unqolile awuthandeki
kodwa lo muntu uhlezi nawe uyakwenzela yonke into. So kubalekile ukuthi uclean, ugeze ngaphakathi nangaphandle. Wenzilani ukuthi nanoma abantu bathi lo muntu ukudlisile ale bese kube khona abanye abantu abakumelayo ukuthi hayi akamdlisanga lo muntu lona uyathandeka, uyambo ukuthi muhle kanjani, muhle ngaphakathi nangaphandle, uyathandeka. So uma udlisa umuntu ufakela umuntu idliso lothando, isibambelelo, ikorobela, ivamna. Uma ungekho clean, unezichitho zakho, unamabhadi wakho, unesimnyama sakho, lo muntu uzokubamba endlini, angeke avume ukuthi umshiye, kodwa uzokuhlupha ngoba umuntu ubona lokho okubi kuwe ebekungenzeka kube izinto zokuthi ziyanhlukanisa, kodwa manje ngoba wena umbambile, inhliziyo yakhe izoloko ilapho kuwe, kodwa yena uzokushaya ngoba isichitho vele sithi makakushaya. Uzokuhlukumeza verbally, uzokuhlukumeza emotional, uzokuhlukumeza financially, because vele izichitho zakho allows it. So uma uzofuna into yesibambelelo, ngizokugeza kuqala, ngizokcleana kuqala, then ngikunikeze, then nawe uzobona ukuthi kwenzakalani. Kama kusase uVusi Mabunda, umhlaba Mabunda umuhla kancane umuntu bheka bonke abamcalayo, kodwa nalamanzi uVusi Muzi ovusa imizi amanye amadoda, ngithemba ukuthi nowakho umuzi uzovuka. Tholakala eGymnastini ku 084 972 9634, 084 972 9634. Idliso likhona, kodwa wena uma ungqolile ngeke likusebenzele. Thokoza.